Kani nga klase sa isda mo ni gitawag nga pakoy diri sa among isla, pero ang uban ang ilang tawag ani is pakul or tikos. Panagsara kay nimo sud sa bungsod maong dili nato ibaligya atong sudanon. Para ma-enjoy nato ang iyang natural taste, pinapisik ang the best nga luto ani. So kalaha mo ang gamit ni Papa diha, and instead of mantika maoy ibutang, daghan nga asin maoy gibutang kay si Papa dili siya kaayo makauyon og mga fried foods. Bisag ako pangga mas bet nako ang sinugba kaysa pinerito. Unya karon kay luto naman jud ni unsa pa may atong gipaabot. Mangaon na ta pangga kay medyo gutom na. Sarap. Lola Mimi. Ikaw. Pinawalan din. Sandot tayo nga. Rubana. Yummy. Bilin na bilin. Humanami pangaon panggaon niya, mauna lang ni nahabilin, wa na buntagan. So thank you for watching. I'll see you next video. Bye!